Brigadier General Karangwa yavuze ko u Rwanda bitashoboka ko rukura ubwirinzi ku mupaka warwo. Naho mu gihugu cy'Uburusiya, umujenerali mukuru mu ngabo z'Uburusiya yamaze kugwa mu gitero cyagabwe i Moscow. Naho mu Butaliyani, indege zabujijwe kunyura mu kirere cy'i Roma kubera ishyingurwa rya Papa Francis. Tugarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hashyizwe hanze imyambaro yamamaza Trump mu matora azaba 2028. Ayo niyo makuru tugiye kugarukaho mu buryo burambuye mu kanya. Ariko niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze reba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Umuyobozi uhagarariye ingabo mu mujyi wa Kigali, Brigadier General Jean Paul Karangwa, yagaragaje ko u Rwanda rudashobora gukura ubwirinzi bwashyize ku mipaka yarwo nk'uko benshi bakunze kubigaragaza. Yabigarutseho kuri wa 25 Mata 2025 ubwo yari mu kiganiro cy'ihuriro ry'igihango cy'urungano. Brigadier General Jean Paul Karangwa yagaragaje ko u Rwanda rwakomeje gushyira imbere indangagaciro zo guhashya umwanzi aho ariho hose. Yashimangiye ko iyo ari imwe mu ndangagaciro zafashe ingabo za RPA ku rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, zo gukunda igihugu ndetse no kurangwa n'ikinyabupfura. Yemeje ko nyuma yo kwihagarika ingabo z'u Rwanda zakomeje gukomera kuri izo ndangagaciro kandi zizakomeza kurangwa nazo, ari nabyo yahereyeho yemeza ko ruzakomeza kurinda imipaka yarwo. Yagize ati: "Mujya mwumva bavuga ngo dukureho ubwirinzi. U Rwanda rukureho ubwirinzi rufite ku mupaka? Ntabwo byashoboka rwose ibyo ngibyo. Ahubwo aho kubukuraho ngira ngo twakongeraho tugashyiraho n'ahandi kugira ngo dukomeze kurinda Abanyarwanda." Yabivuzeho ubwo yagaragazaga ko ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abacanshuro barashe ku Rwanda ubwo bari bahanganye n'umutwe wa M23, ariko ntibyabahira kuko rwihagazeho cyane. Yagize ati: "Ntago byabashobokeye. Uko byagenze mwarabyumvise. Ni ibikoresho twakoreshaga bamwe batari bazi, ngira ngo mwarabibonye ibyo ngibyo." Yavuze ko indangagaciro y'ikinyabupfura ku ngabo z'u Rwanda ari ituma zikomeza kubaka igitinyiro ku ruhando mpuzamahanga mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bindi bihugu bya Afurika nka Centrafrica, Mozambique n'ahandi. Yavuze ko muri 2014 ubwo ingabo z'u Rwanda zerekezaga muri Centrafrica, izari zisanzweyo zabanje kuzinenga, ariko ibikorwa zakoze mu gihe gito byazizamuriye ikuzo. Yagize ati: "Icyo gihe baraturebaga bakavuga ngo aba basirikare b'abana baje gukora iki? Tuhageze ukwezi kumwe gusa, yaba abaturage baho twahasanze bose batangiye kwiyumvamo ingabo z'u Rwanda." Ibyo byatumye ingabo z'u Rwanda zigirirwa icyizere cyo kurinda Perezida Samba Panza Catherine wari waratorewe kuyobora inzibacyuho, ndetse na n'ubu ziracyagirirwa icyizere cyo kurinda umukuru w'igihugu wa Centrafrica hashingiwe ku buryo zitwaye muri izo nshingano. Mu gihugu cy'Uburusiya, umusirikare mukuru yaguye mu gitero cyagabwe i Moscow. Lieutenant General Yaroslav Maskarik, wari mu basirikare bakuru b'Uburusiya, yaguye mu gitero cy'igisasu cyatezwe mu modoka ye. Uyu musirikare yishwe kuri wa gatanu tariki ya 25 Mata 2025. Amashusho yashyizwe hanze agaragaza imodoka yarimo ishyiga kongoka. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya, Maria Zakharova, yavuze ko iyicwa rya Lieutenant General Yaroslav Maskarik ari igikorwa cy'iterabwoba. Kugeza ubu ntiharatangazwa abagize uruhare muri iki gitero, gusa hatangiye gukekwa Ukraine. Urupfu rw'uwo mujenerali rwaje rukurikiye rwa Lieutenant General Igor Kirillov wishwe tariki ya 17 Ukuboza 2024, nawe aturikanwe n'igisasu. Kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, Uburusiya bamaze gupfusha abasirikare 10 bo ku rwego rwa generali. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'Uburusiya na Ukraine, mu gihe Amerika ikomeje gushaka uko yarangiza intambara ku mpande zombi. Lieutenant General Yaroslav Maskarik yiciwe Moscow mu gihe muri uyu mujyi ari kubera ibiganiro byahuje Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'intumwa Donald Trump Steve Witkoff. Naho mu Butaliyani, indege zabujijwe kunyura mu kirere cy'i Roma kubera ishyingurwa rya Papa Francis. Umutekano watangiye gukazwa mu mujyi wa Roma mu Butaliyani kubera ubwinshi bw'abayobozi bo hirya no hino ku isi bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Uyu muhango uzaba ku wa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025. Mu gihe habura amasaha make, mu kirere cya Roma hatangiye kugurutswa indege z'intambara mu gihe ba mudahusha bari hirya no hino muri uyu mujyi. Ikindi cyashyizwemo imbaraga ni ikijyanye no gusaka, kuko hashyizweho ikoranabuhanga nk'irisanzwe rikoreshwa ku bibuga by'indege. Kugeza ubu nta ndege yemerewe kuguruka muri iki kirere cy'i Roma. Ni icyemezo kigomba kumara amasaha 24.
Izi ngamba z'umutekano ziri gushyirwa mu bikorwa na leta y'Ubutaliyani ku bufatanye na Vatican. Biteganyijwe ko uyu muhango uzitabirwa n'abanyacyubahiro bari hagati y'50 n'70, barimo Perezida Donald Trump n'umugore we, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, Luis Inácio Lula da Silva wa Brazil na Javier Milei wa Argentina. Uzitabira kandi ni umwami wa Espagne n'Ububiligi ndetse n'igikomangoma cy'Ubwongereza William. Papa Francis yitabye Imana tariki ya 21 Mata 2025 azize stroke no guhagarara k'umutima. Yari amaze imyaka 12 yose ayoboye Kiliziya Katolike ku isi kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Tugarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hashyizwe hanze imyambaro yamamaza Trump mu matora azaba 2028. Urubuga rucururizwaho rwa Trump Organization rwatangiye gucuruza ingofero zanditseho Trump 2028 bihamye ibyo Donald Trump yavugaga ko ashobora kuziyamamariza manda ya gatatu muri 2028. Izi ngofero zashyizwe hanze zigura $50, zanditseho ko zakorewe muri Amerika. Iryo guriro kandi ririmo imipira itukura nayo yanditseho amagambo agaruka ku kongera kugira Amerika igihangange. Mu kwezi gushize Trump yatangaje ko akomeye ku ngingo yo kwiyamamariza manda ya gatatu, agaragaza ko hari uburyo bwo kubikoramo nubwo itegeko nshinga rya Amerika ryemerera umuntu manda 2 zonyine gusa. Icyo gihe Trump yabajijwe ibijyanye n'uko hakwiyamamaza Jay Davis usanzwe ari vice perezida wa Amerika nyuma agaha Trump ubuyobozi. Trump yagize ati, ibyo ni bimwe mu bishoboka ariko hari n'ubundi buryo bushoboka. Icyakora agaragaza ko gutekereza iyo gahunda hakiri kare. Abantu bashishikariye kugura iyo myambaro kuko ubu ushaka uwo mwenda abwirwa ko azawubona mu minsi 10 kuko ari benshi bayishaka. Nubwo bitemewe kwiyamamaza manda 3 muri Amerika, Andy Ogles usanzwe ari mu Republikani yatangije ubukangurambaga bw'uko itegeko nshinga ryahindurwa umuntu akemererwa kuyobora manda 3 zikurikiranye. Icyakora kugira ngo bishyirwe mu bikorwa nuko 2/3 by'abadepite n'abasenateri ba Amerika babyemeza ndetse bikemezwa na 3/4 bigize leta zigize Amerika. Ayo niyo makuru y'uwavuga hirya no hino ku isi. Niba ari bwo mbere igeze kuri channel, reba munsi video maze reba hano ndetse subscribe ukandi tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.